Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu ky'omuziki. Esi. Oli otya? Ono katongole omutongole ne sali mama kabina headmistress. Mbadde njagala. Nyireko omusajja wanzalamu omwana. Junior. Kati mu omwana wa myaka emeka oyo? Mukulu agenda kuweza emyaka 5. Asizeno naye. Gobeerawo. Agenda bibyo nange ndi byange. Lwaki mwagenda ebyammwe? Lwaki kiki? Ekyabaawula. Tiwali. Kati ye omusajja aliwa kati omwagaza aki? Kati. Nguna akazaalo kali muto. Oyina emyaka emeka? Tumanyi. Kati oyina emeka kale? 25. Okay, then wali oyina emyaka 2. Okay. Kati omusajja ono mweyagala bbanga ki? Mwezi gumu. Mwezi gumu n'akuweerawo olubuto. Kisoboka. Empapula nga zaali nkambwe nnyo nga yabikkula empapula ezo zaali nkambwe. Iye olunaku lumu. Wangi? Byamalako bulungi. Tumanyi. Sigo wali naye. Kati kati oyagala tukole ekisaawa zino kubanga ni mugamba kale. Ono omwana wo. Nagamba ono omwana nga atanfaanana. Kale nimuleka. Nimbeera naye nimuleka kale. N'omwesonyiwa n'obuyambi takuwa. Kati mbadde awo. Nimpulira ekintu kigamba lwaki tumugamba just serious. Kale ningezaako njagala kale tumugambe ekirabe. Tulabe oba ebyomwana akyabiriko obanga naawe akyakwagala. Gwe tokyamwagala. Simwagala. Olina omusajja w'omulala? Sirina saagala. Wakoowa? Saagala. Kati gwobeerawo otya bannaaye oyagala okwetakulatakula okola oti? Okay, kakati omusajja bamuyitaanya ono? Junior. Ye Junior. Yaddala oba Kampala tumanyi bulungi. Gw'oliwa? Nze ndi eno Kampala. Ate omusajja ali sayidi ki? Mukunja. Yagamba nti alina omukazi. Mukazi yamuwasako namala n'agenda. Tamuyina. Kati gwakumanyi nga Grace maamaani? Nze kale naye yabamanyi n'erinnya ly'omwana yinza okuba talumanyi. Tamanyi nga Grace. Kati omwana ye yaani? Kolinizi. Ate ogu n'omuganda tomunyankole? N'omunyankole simanyi Oluganda alumanyi. Nona ngamba Olunyankole? Byonna byonna ng'omuteerateeramuko. Konka wambiiha ebishuba mwana oyina omushiiza omu Kampala omwo. Amushiiza simuyina n'owundi ali eyo mu kyalo simuyina eno. Ne gw'oyina era naye ali mu kyalo? Ali eyo. Ati ajja ddi okulabako? Anti? Yajja n'akutakulakulako? Kati tukubire ku musajja wono tulabe oba akyakuliko. The telephone number you have called is not available at the moment. Please try again later. The telephone number you have called... Simu uti otuwadde nga teriiko. Yene kiro anka yabadde kiro yatte umakyana yigeje naye ebulaabula nnyo oba lwaki. Oyavuddeko omuliro. Toyinaayo ndala? Bene eyo wange wenyine owunyina kati. Gw'oyina kati? Mwetoho. Alex nkai? Nawali omukyala. Tiine mukazi ogu mumanyiza ogu? Waki? Tiine mukazi? Sayina. Nobiiha ebishuba yiwe okaze oweweshi okazayoshi? Okaze ojja kutuuriwe? Sayinaayo. Mukubire tulabe. Ono kalantiini ojja kumbuuza.
Ogu kantini ogu. Katumuhurre. Simu zawe zino zawe zine nka kadedeso. Wanji? Sebo. Yes. Hey, how are you, sir? I'm fine. How are you? No basaga mbori nyankore. Munonga. Ni Alex mubangiziwe. Yes. Ati nyo you orinka isahezi. Ndio wito mcharo. Olyo mcharo ati naterra Ministry of Health. Yes. No manye bya quarantine. Turiyo tukora research abo kuba ntuza kugabe byo kuri oko rukungiri oko. Nyonyi banyeta Godfrey. Yes. Okurgo Ministry of Health aha. Ati mbire ni nyenda kumanya. Aha cyara aho muineho LC. Wanje? Muineho LC. LC1. LC1 chairman no manya. Ni wamweto ha chairman yogo. Kayo Fred. Tulia Kayo Fred. Yes. Okay. Ati ogunio LC nazo kubakora ho kubahereze byo kurya abo kuba twatandikira mu Kampala na Wakiso. Pero tuyon tuzo okunanka expandinga nankeji. Wawulire? Sebo. Ati we Alex o ine family. Tinkazire konkanyo no mukazi. Oyine ko mukazi? Ntwendo tuhereza amazina ge yo mukazi wawe ni wamwetoha. Bamweta Champire Grace. Champire Grace. Champire Grace natura hyogwe. Shaye gitinde na wabe yarugamwe haza kuronda akasente. Ya arinkai. Ari Kampala ko ni yari kunkaka nkabire nawe. Ate shaye Timwinde bana. Hapana tukazire. Timukazire konkani wogo mukazi wawe. Ni wewe nyine munonga kubana mutayize na hato kuza Kampala genzuro mu izina ryanje. No muntu wanje ogwe wenyine no wunde mireho no wari kurye byanje. Ati nitwenda kumanya. Omuntu kwa kuba aina bakazi nka babiri. Rero ntirugesaringa ha tahonti tahanti Alex Champire aine manya niwe Alex mubangizi. Aino mukazi wo kubanza ni bamweta Grace. Omukazi wa kabiri ni bamweta Night. Iwe ino mukazi omuwenka nto mukazi omuwenka. Niwe no mwenka. Iwe mucharo no jato kutine yo mukazi okwe. Mucharo kasi mwine yo namwiyanka ikano unabe nyino ogwe. Nkanye nogo wenka nona benyine twatujya hamwe tujya ka business tukora. Nogira okwe science tuino mukazi yade ka girlfriend aho. Nuko kubakariyo kasenke gisha. Atakariyo kasenke gisha. Tikariyo shahezi. Ntabwo kuba. Niwo muntu wanje ni mukunda munonga tinkazo byo kunterana nawe ninga kikare mwe niwe bukanta mejo. Bigakutama. Mwe nkashara mnaje nterekanye mereze hamwe mutuma gwanje. Kuri no mukazi wanje kitora abo base kora ntuzencho twakorekera terene tukiriki. Kongani kirebo ka Alex we umukazi wawe no mukunda munonga mwana we wayata. Kwiyawo. Hariho kare mwene hariho hantaranje nijya kubanka nyoni uvuga boda. Nkanye ne haka business kanje nduwe ari kusigaramu. Ati kuna bindia wanda tinyenda za Kampala kuza kukora. Nenda kujya Kampala. Yes akaruma kaki neyoni nkamanya kaki neyoni yabe nakora. Ndiko yamaze agatirikanga ariko yonje kukora ataha tunoza kubano yayiya hompora warga kukora.
Ntebya ati kare ntiroko kore ntunoza kwiza nogira ati ntaho ntameze nkabirasha ntunoza nonshanga. Kare iwe nkamubuza namugira nti wagenda uryo mukazi wanjye ninga wagenda uryo mbyawe byo bwishata ati ndyo mukazi wawe nteye kare twore wagenda uryo mukazi wanjye tukukwiza nogira ati nonshanga. Okay, ati wariyo Kampala na pakasa niwo uri kungira no pakasa. Nanye ndikuni pakasa meni kwa kwiza ntugaruka ntupanga ka business kitu na stamana settling event yeye tubaje ntuzaho ntuzarabana. Kare nza kubani nkuteraho kache niza kubura program zitu. Ati utahungambira yakahunga sarasha kange. Iwe niza kugambira utafayo niza kugambira byakahunga niza kugaruka mu nkuterere. Ndenda namakara. Namakara go kateka. Ni mwenda namakara go kateka. Mwiye obushuma. Why? Iwe Grace. Wanje? Omushiza nakukunda munonga. Ayi. Tae. Sajja kwagala kyokoli mutu oli mukupaluka. Ononye no simanya bakolini wabaki ngu junior ati junior no mwendeza chiwe wala alinyenda junior no wile no yenda wala alinyenda mpur ati we no yenda kutura n'abashiza babiriwe agwe ugushinza nyo mwineho alright junior na just yenda kure byagamba no yenda kura byagamba konka ni kirebu kano yenda junior iwe wa junior no mukonda asa nkecho Rozana kumushweriwe. Iwe. Wanze. Guma nece chishiza cha Alex mwana ni chikunda munonga. Na nyenda junior nyenda kumuhurra. Nyobire no yenda junior bambi wayata. Nyenda kumuhurra byagamba tinkumwe no shena mujera. Simu yetero hotero yo taori takwenda kumanyiwe yari ino no mukazo undisho. Samwe. Akakuruha. Tawine bangani chamanya ne shasta. Kari osibeji. Yale mandu mabale kontelera. Gare.